I will marshal the men. By Sigmar's right. On march! I will not. What? I go where the winds howl. Who calls? To strengthen the Empire. Moving off! Bueno, Mario Leiforrek edimadu bere lana guretzat asko zer hobeto. Eta agian joan gaitezke gauzak lortzera. Blaz eta Harmon von Karstein. So, it is for the best. To war! Txarto ez da joan. Do not waste my potential. To the provinces? Yes, my lord. Ready! Gorikotzak. A ver, zuek. It is tough. Hail to you. As long as I fought and suffered for my people. Bueno, Alright then. Yes, my Slayer oath would have me kill you where you stand, but I am also a king, so I'll hear you out. a ver, Ungrimean nizer egin dizut, a ver. Ez metal. Noski. Esto egin zaidala. Vale, pasa. You dare approach me, vile Benetan Blad. Onartu hilko zaitu dala. Ulric's whip! Fight for our nation! It is time. It is best to move. Bai, asko akatu ditugu. Vale, Silvania pikutara. The Empire! Who calls? You summon me. Zu. Very well. I will do this. Praise Sigmar! Yes, a sound plan. We march! Move!
Hori botxe itzuliko diogu beraz beren zaigu. Yes, to unite the provinces. Pick up the pace. Hortik. Egun orain. Zufar. Anad, welcome, men of the Empire. All right. Gauzak ondo egin behar dira, txo. I will marshal the band. Now, Konde vampiroak esatu ditugu, Molder klana. Hemen dago berazken asentamentua. Against council orders! Ba, beno lagunok hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela, eta horrengoan gehiago. Agur. Ahí te la pongo al pie, en muy buen estado. Segunda mano.